Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. For me mamo akwaba shronko eba Too Much GH so money aba musum for na ama usa ene dio musono masaso enimu ediesha na ye diesha se so dia na ye ensema AC training issues ahia ena mede ebestomum ebusia for yenye ni to for quite some time now no Malawian pastor preacher or ye based in South Africa mitre Prophet Shepherd Bushiri on the yere almost and some day adoso pa ewo net so na mubekaya enche dia and a court etonsa the fair ya odi focus ye and the yere on the account of fraudulent cases be any money laundering cases be a day at so na if it da court every order say yen kochi womo bra na to see me to mano enfa accusations no hono ye ma womo bill bia yet say womo lawyers a prayer to say also for you lawyers a prayer to new lawyer back lawyers they were fe bi pa kuku dam lawyers for a womo nim day a womo be ewo eye emransemu wa fa womo ni to say bebre pa na dodo pa na wa form na so be tie ne womo akwa so womo entimi enje eye bill emfa ma no na the court proceeding na ekokoso no na to say eyi nsema hodro epie amankofo dodo na nweduro mu say enti baba yi sa na wote efititi asa na wote to say kofo join ne wonsema womo enti ase na womo nim die enti a enka woni pa bia ne suni ne bank to say ka ene ya ni di ejuma na se ne di call ne dan so no fa no to say some na baba fa no ho coming out live we courtroom no kofo say ne sofu die no krampo no enheda emfasa na ni nya ne say ever since I chi wo mo no to say some do bi ababa to say court proceedings there hu be yin say de wo mu bia no details bia document bia na say aboso so the sifatie no ni aboso sa de ato abonten na according to court proceedings no afi 2009 and Mr. Prophet Shepherd Bushiri on the yere Mary Bushiri womu efi Malawi edi epmo ewo South Africa now ono crampon womu ba South Africa on a visitor's visa and on 2 months per and womu yo imagine say womu stay ewo South Africa emu na no ntu womu di na so prepare mate say after 2 months no womu etimi free South Africa and womu ni echire womu krom Malawi ho biem na after that no womu esa ed womu ni echire eye kro no mu biem in the year 2014 na no womu ba ya de womu the permanent visa edi ba ya no emo kwan emo tena kro ni mu for permanent visa so metima to afebo brebia womu ebebi o metime tu kwan esa akwa ba te say o how bia eni echire na nhwemu court no proceedings aya hwehwemu ambehu ni say sa permanent visa no say na womu was visa no grant no mu first visit to Malawi yes South Africa onum no Pretoria City maybe o ma so afokese AC pa no na womu was traveling document no permanent visa womu was 1997 and womu to secure permanent visa to South Africa nintina say the reason why womu buy here in the first visit we know omo for first visit na no mo use visit visa no ede by visitors visa no ede by 2009 no amanko fo bi say na ntina buta ye ben pa and the take ebra mu kran krata betu mama tena ye da fe bono betu fi o mine mu akwaba anytime ni heni awa mo pebia no na mu di kan ede visitors visa no eba first na chire musa ko fa permanent visa na bonya da grant na mubenya visitors visa no eri sa ba bi ma mo betena wa afi bona no so just bibi ewo mu na edie mu nso no according to court proceedings no ma establish say papa D4 Shepherd Bushiri ne cars wo woni anu bakumpo ni mu a wa register ewo wono ankasa ni din emu
na ne cars ahodo no te say ne luxury cars ayefe anipo din te say nipa hu anu wo mani abedoro na no de bia da wo front no ba kumpo ni ma wa register e woni dim na dodo na no wa register e wa sorry edim te say no o ka say prophetic gift na te say wo de asha sorry na asia ene ne embo hia bia te say no edi ene da so na ebi omuso sa kasie no wetimi I export ebi edi a free South Africa minimu edi akọ malaria wanfa emra kwan so amfa ankom na foforo biem kra third point abeto da ekuta na amankofo dodo na ye suspicious about na ejumedie ourselves so for Pretoria City South Africa no and said court case here ababeto da no wo mo ye proceedings adane da wo ma witnesses ebedna stand mu eked wo mu nim efa ho no say na Prophet Shepherd Bashiru no wa fetre ede 500,000 rands ede ama wo mu asa hye wo mu say mo nkad wo mu nim ede fa wo ono ene ne yere no eho entra mansan ade say wa bribe wo mu edem sasa intimate edeti wo mu ne ntesa akoye ensem pi ede ama no ena sa ensem we ebeto don na kofo bisi ebisa say nti oni pa say why then you so for na so for de mu na mu pretty say ye ntwatro ye fa kana na enya bibi enu ye na di kan so legally na tese wa kwa onyama eba ne say ena wo so for dealing so much fraud illegalities na ebiem so atro etwa no hwehia sa na ebiem krapo no so oba South Africa no ofi ho e de akọ malaria wa ka kire embassy ene ebiem so immigration officers say wono oyisu diplomatic passport no enya no kra bia te say o tita diplomatic passport but won tiate de ntia o so for waka de san for wow now de bia da wo tukpan ya ye search no ye dan san no akọ no aba anyhow se no wo pe bia te say sign try wetwa e de ato say wo use diplomatic passport na ni e chiru kwapo no according to Shemu Amasa ye bi mo so different passport from different countries in intel no and ama just accurate so much suspicion around Prophet Shepherd Bashiru and the hearing Mary Bashiri out say no eman go for the dudona woni ati adefa no say dabi also free betima ba ne say na sorry ye any say no wo de bro chidom de man ho nya ne betima ba say for business purposes because business nkwa de ma nipa aye do betima bia de ho fa so ate so betima illegalities na te say kana na ntro kakra bi no de afem na say sorry pa and warrior edema safarade and what I da shirade enwonam dia and na nyama efchan weshan and trade and weshan in summer why ye etimi prove our court to say no carry pa de ebi enimu na te say ade womo are postponing the next hearing to the 4th of November 2020 and no womo are cancel any effort be and lawyers for yes o meji bill edema because almost to say na ne hun sam 85 sha no mo the bill womo editum na mo de man na dia no na ere womo de womo tia womo fi o man wa womo enwo mu kira kwanti bill pa ge womo enfe bi e man no ko si say womo timi approve point say all illegalities are ye ato no so say fraudulent cases na ebem money laundering no ne ho embo mu bi ansana o ma ne kwan amana timi efri police for akache na te sia de otumo say the supporters no dodo de ebi gire mu ba pinta de bi ada womo tie de chia womo ebo mpaye na ebiem so womo show hard fan say die support hard support edi amanu na ebiem so de womo tete de echo so womo try sign kakra because it's that day ye bi o many edi afa ensem ho na ni niam no ye ni edi echire say na case ne ba ko bia bia money laundering and ebiem so no fraudulent cases running up to 115 million rounds no it say betum monim ewo tuma GH video so nti bomodia ne follow your videos no ne subscribe if you want subscribe and na so follow your Instagram and your Twitter page at tuma GH _ your Facebook so tuma GH na ama owuso enemy din de bia da update be bia no ye de ba som makram yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa o my Ghana so e na ye de bremu one god nie
the only one God in GH. Ho ana de bia me hwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. The major prophet kum chacha. On say me catch was say, bomoden na share too much GH. On say me kan ye nyane. Bonne pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam. Wo hu nyame yenu nyame no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won. Na bomoden na be hwe too much GH. Be hwe na subscribe. Bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe. O subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much GH mu ye too much na me so me ye amo fire